الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرميا مسلمة نغاو سلمين كمان دي عندي سنة إمام مالك إسلاميك سنترو tafsir da luran ne yin musan gatke yandai ko kawo kan tawe pindin arakin kan tawo armalan ne sadun yardiyon hidiyon lusko diyon hijiriya shidon ka kaldina ma kan tawo nasarai kawo mewun tuluri kan tawo april le sa du indin pindin yakin miladiya tafsir ne insha Allah suratu al-baqara ilan suratul baqara lan tafsir ne bi iznillah kinyen aya don yar indin findi lari الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان نعلن بديهيا بسكا داجي تموين دي لوكتو جنازو داجي تشيي أو أدورو شار كورونزرن غاو مدوا عندي سمارو سنة إلان داجي kam la nguron den beji numbati konga kama majin masidin kuru kamun zai ba sambiso u tada gana iske kamge funzin koyin ma wuro manazin we wuro mana tunzira aka yin guro diyan shanu zana kam zai ba kuru fato lan karasuro fato da ana delan kuru ada hanzoro sam biso wuro mana zin walin tazina shiro wangna fule kana so hangan zai suri biya wuro mana zina masira anawa da ji wuro shawari shi ayudiki a sandu kuru sha lewa da kakkalwa auliya zumo da kakkalwa a wani wuro shawari yikin na azkar na macisko ne su kuma yakanta faton lumi na mudawa faton loyede guru adaima mudawa da suwa ya kajiriya kitawalan isna mardiye guru adi ngawon guru nashiya da cintune ala kurun goro ne wani ya shandi lewa ya kilzin ya lewa zina mana wanda momi nye sha lewa lan badinir kwallero ala ngoro ne ala kamar ya su kawo ala kacin daro hijawa suku dalin zira sihir masarin awalu kam girtunan karo alama cinnoro lesbianism sihir sarin amma klaro na ro girtu yayro ala kamande nya suriu ala she kamande shashi mozo shadi wono shimzau waso wando shimmi da awraye tumgoro da ina malum da yaro le kwa uro kurun sidin ne shimmi katin amma kam don a wadda wuro sinamar nuyin da yawon gale kurun zahar kasangewa kurwa maduwan banate daji shimnin tumtu baro waldana har kwasa shi mai rikaman da kama ganazin sihir mai kada ya kama da ganazin kurtawar mara sihir mai sihir don yin sadiya kilewa amsilai na mama da shimnin da tumjin kwasa da yi tare ya gani da shimnin tumzina har a wadan sihir fafartiyar tidiya shimnin da kurukatin alama memory kama tumtin da yi ni kalewa amsilai na kwata shatanna au adama na sai sihirin zala sadiya memory mu samma tumjiya am kuren nonuma gana mi sta har kada ya ma barma warumiya biya ku so ta sharun dunimin hayya dro kurun memory mu kalewa da ya kurun sihir da ritiri kalamun ji fitu kasaltum au kan dawo zaitun ne maduwa samgumiya da yi isa awdu baro waljin ayin sama wajin kurusalan kam shi don dirin tazana kurun sunna isidin sihir banna tin shatanna sonin ma kam don awda kam dro nim diwi sunna mar tufsiro wolo ma
darin zirishe ta na kauda ta amma le za shaccewonin kurun da yiro sirin gulzina ma ado sunna khallafsi ma ni lambin ba kam yiro kurun sinaran nuin ba notunza amma shartin zir kurun ma yiro kurun sirin sunna ma kurun sunna ya wasirin diwol ala ya kwalzinwa kwalle sirana kam tun marnu wande nui biani kurun yiro sirin de wande sunna khallafsina rawalzi ala kamande yiro ndirewa ci ala kamande am awba tiyar shi ma ciran zawde kamande ya sandiya shi muzu shadi wono wad kuren cira main cira local government ne fandi kyara kana ado ido kam la wuro cira mazucin su naira 2000 shiro choko 2000 da kana da dare cira da ya fandi kana amma cira duro leyin ba dalin zuri ba kasu ba dingana kasu dikin ayi kuna ada modu daji jawari shima cidaro lenin ba nya cidaro gotuna kuna da modu kakalgi awan gawaye momar ba kamzu kozuna notu bajidim amma kala fu na da stopping kuna nya cidaro gozana da sadugulle shima afdalu arkan tilomi awkani ni medukuru kam don kirma dumiya sumodo nya cidaro gozuna mar aw haram kundozuna kurkuma da sha sorin amma ni don nyiro cira sarnan kar kuna da yimar ayunun ba na ayu ganti min dishima cira kam lai samo nyiro sadu aw slot am lai samo nyiro saduro kuna chamma ada ayu dimma misallo amari sarna am gai cira gotin yambu kurnye nya sanduna nya naduro gota de kakariya me plezina da isusu ala nan karunya gonum nyiro cira da kunjoye duro da am don cira da sarindi a dumiya kurimiya do duyar indi kurimiya du fiu kurimiya am don kuna samoyin am cira yonan karado kannu zau haram zau noza kaman za su kalak saima kaman de sandiya sori ne yuloxen ne awilan yuloxen cira da herrelan yuloxai da jin yidon kuna yimma nya cira ro gozade hakum nunuma nya sandina na kam la gi samo nyiro sadin kam la nya ko zina ro gi dabsa nyiro sadin do kuna yim cira pandemia ni ayudimi manimin ma awom yimmar ma hakku sha gamin lera waja kaman da nyiro sumoyin armara no nye turawo shima har zawro soron den isin guzina yi kurun nindiri ba alarita ba shima andiron gaida sudin awdo sidi putien sadin baba durin zabana zai am zabana zai shadi ono sawa ila an bai roko karaye sun zure gulzina sun zu sha boze na sun zu fato ya sha boze na diyaya amma su takin ba cidaram zai gulzina cidaram dai su da takin ba da ji ono sa ruwan zaladin lamiso amma ba ano sa ruwan zaladin zawuron gurolan am cune su din nano tudu cune su din satain zau ganazen tullo zau ganazen cune rigulci ano tana marabiya suruksin arma sayan zo kuryanguwe shimin shimalo su turuna bangu kaziro su kana kala durin zailan ada ido isu baano yo shi bazina ada dai am do isero awar sinar kurmaron nafsana ala bozen anda sha ala beisen gile wena alan hakku inno ngana wura kutu sunna di suku arabo ki nawno shawari rishima awiro wollo ne ya awdi jiliwi sidi ya bana ala yarlezina na ho mi robale zina na kambo ala botum da ma ko zina robale zina a wanzu sunna kirma kaman da shiro wazin hakku kamar walzina da misal wazin ma lezina zina kirmar kurubari zina sa kirmu yaman kurubari zina sha tokkollo a wanzu gozi lezina ma sha sirina aisi a jiliro ala bo mien ayinan karbojim hakum dumaro bana haku yedro lezina ala bo mien wa mi karun mi ronum napka mien bana haku yedro lezina nan kaduro ngawo badana ala bo tu so ayin sama ay maro fayda jimba amma shi muslim duro muslim bi akirdi gi bana rolo no ma ala kamande ande sama shi muzu shadi yono usala la shay salingi no iske tarawih salizen na kan dubtu ke ishayin da rum bukin nawa dubtu min sayar kuru muku a jami'ar rufan da ma wadabcin na armar ba sunnaran isna shadi wono ba andi andi aro ko karaye
yan yana fero ayin be fata kwayelan yande kurazina kamu bande bawande sala suru bande duro awala cingo shar kurun awangayyese fato do gidiya futiya anma yala suron jimdi ya fato ya samara yirjo yirzuna ada im wazana za waye tumangana yandere bono numdondi urawo shiro sidin da sammaso awden jiri sihire kuru kini ndimi da isu bande andilan murad zubaye yan yana don yande tilo an jimpallin karayye ma fato kwayin da sauna da samma fato kwan zain chalo kuru ku sa an zamin tilan fato kwayin saluna da mamman dai sa an zifi tulurin luko un masina kirmaro buwata dondi kuru ba an dai nyiro gulle ya noni min kuru gulce gulzina no te no ngana ngo shiru kuna isuron cidaram te no ngana ba die no ngana sudi no ngana magullimba awa ande kashuma murarin dio annan kadro ande amaduan banatu kuru ande aide ya sandu tawadro ala kamande ya mana adon fato kwayan saluna madi ala kamande fato dro waltiri shi mahiro ala sai ya kalaksu da jikuru ti kamudon awadu siriu do manza auduri do manzero kutu gana zuna ado shimotinin ala sha shimozu hanzu shimotin yiro wallor ma ara kamande awanzu sirnar klan zuro kalaksu dalin zuru madwalan kam sirna duro kalaktu gulimin niya wande durin duso yanzu ana so duri ammar cido duri yana ciro nan kara ala durin zuro kalaksu duka kallin durin zirgi nim zalim sadu alama kamule zikin zuna sir taran girwi chamboyi tara ayun zuba tada cira here kindo ja ni ya mbe ba nan be tara halalle no atar ma zannar ga mi shi le zannar ga in kinji alayya haka man da yayin min shi ayu dusu shi motinin ala shashi mozu kam sir dusu na shi motin bayan ala kalan duro shiro kalaksu ala shirin zuro nyin da su kawo awjiya sannar cino yando duro kurun sihir fafarti mano kasala ya samtiya ni yeklan duro cino kurun mano dalin video kadati dinar tarriyan awka damana nyen malman be ruin kuru awasa imarngillar faida tuno kuru tawakkallar ala kurun dusirino wani malam indi shi ma raktin za malam imatimiyawo imawo kurun inyir shi ma awon argin biya apiya awdai kurun nono wa sunna ma ala namno kurun dajiwo kuru awdu pato duro yirjo gulwa awdiwi nar sir de jiriro to sinaman dinjimba dumaro sir dinjimba ar mar nono sihir na dinjimba ar misallo nyiro sihir sadu kumbulan juma jiri indi shatanne sudu kamme zuine mbe adam mana sudu shatanna killatar kamme zuine mbe shatanne sudu kamme zuna madu aw sana madu suroladin digestion sidin ba aw shimar ma surodin samme waye kusar wollon yayi kusar ma surodin apima shayi zina ba be append zawdu panimin amma adam mana cicida sadar wollon ma sihir da baburo ga ana chawwa shilaro ga ana nadon awala ga gayin ba ma organs kamar ga gayin cidazen sa kurun da kan me sa sihir da awja da isu bayan gida da yarjin ma silim fuduk krimi yarjin silim fuduk aw yulokcin silim fuduk kayinon zun da isa yartu silim da baro walza yuloktu kayino ar baro walja da ba sihir ban na tana da yakwa kalanza dukkace lamar kalafu narsidin dalin da ada awshin me surna yin nongana kamu shiro sihir sadu shatannai yanzu ana kwanze shiro sadu kumbulan zu aukan zalan sa sai so suron da zawjin awdan sihir fafarce rinjiran shiro te tu chaya awda yulokono aw yulok sina de baktabul surorin katti suron krimi baktabul yak grasanin turutuna sai yak dongol laya ide kur suron din adi yizi biya sa kadaro ngawo baro yulok sina irin dai nilewa chondo yo annan kadro sihir du patolando sadur rubkada yayi paton sadur rubkada yayi dinjin ba sa anda waye dinzina yayi sihir shimarin be shimme shasurin ba nan karo lazar rubkada woni dai aw diwi nar ada yoro tot kuwa gidi pute anmi ala pato yoro zurjo nan kadro lenu nji drong falman waya yu nyandiro modo asroro tetin modo ado sihir fafarjin ma malma kraze nno zana samma minti uwa ko jima modo shimar aw nji jarkanan shimar tetiya ne njidu pator ruwa kumburama wo fila gidiya putiya samma soro zambuno samma soro njidu pitu wato wasan falfal ada idiyo na da zanguwa mbe ma na duron gillar fiyo gana lanu yan njidu biya gayin sidiya duro gayin ada idiyo
insha Allah awdi isbar waljin nyerin tano kwal ziro wallo ma derenzir kala zuro watin chaman sihirar kam men yiro sidiya nye kurun dimin kurun no sunnai ala ngoro nimin tawakkal ala dimma mbarum ba sambiso dimin shitudi e burinzin yaw wallahi derenzir shiyoro waltin bokadiyoro waltin ada awu mujarrab kam kawu ganaro worona yuzo mashache jin ala kamande andia sunnaro woksu ala kamande amdo tondio so kamande sandiro nulewa ce adu sandima bayan doin kula koroso doin rotina idin arame musulma awon yero gulinar shi maidu sambiya maidu sambiya mai rukur maidu kamande shima kan mocin rukam kamande shiro kirmai cina rumiya sanduna nan karo shiro chaino hikiman zinan karo shiro chaino daji awodon kala ande jama'an wajib suna da shima madowa diyau ala maida banazu ala kamande shiro rafta cida ya ci ala kuru awo jama'ar faidajin na suduro ala ngodon yin arshima awo kalandin wajib suna do ru islam lan mai numo nasiha dimin na petero kula mimbaren dimba na kirayen fu jama mai wuyan dimba pato jarida yin dimba social media lan mai numo nasiha dimba girangata lan dimin ni shiro na ambaro wollo ma kam shiro na zino gulle shiro shawari da ci gono ma ba mu da to wondina gozin ro wollo no yen kuro no mi sama adu misalo tare da curum ya mai nimlan adu shi ma awukan ga mai gulzinawo a wasu ka bayan adu dikin na da ruwa jirin gufan diyan kala lamar talayaro cinye danyena haku amma ma ce kala ladin kam lasu da ruwa ajaba rozai rumin ruwa da ya surolan kala rawon beji awon gaidi sadin ba awon gaidin mananuwa an dai hangal dia aiso mizan no ganayen awlaro num kudum complain ma hakume gulmiya kula sun yi lenye na ya kam do inadin responsible dana ma da shirin na yi kula tilamen yingo awon gaida ayi hayyanzo andiro hayya da gulzain da sai yoro shawari yen andiya sayyar kacin nan kiltiya jama me wuda bananyen maidi mai no zin yiro dalin zirin yi kama hangal ladu jiri misalo kurma ande wazi diyan nadu tarkace jiri yo so nan dero roda saudiya luye petro maranyen ada yoro wollo no ma kirinde andiro kamande cina sa haka dai wazi diyan ma faidan zubaro isu walzina ayiro num complain me kuri me ay ruyen nduro manatiya sandu nala cirarmuwa nala ngairwa narin sawan de lambe furan de lambe mana yin yawo ngaidi nyai ngo awo ngaidi diya sandu sai andiro bayan sadin dai amsa dor ko luye ngo awo ngaidi nyen arshima islamu nasiha gran gataro kuru ayo sogin yi wazi ma ism na mumiya na kiran bi aiso bartal aw maye bi ajiri yayi aw maye dalin zirsandi talar kambo so akida jiri ka hanzaran guso biya awla mayya liyata ma tare kalari wulai wajiya excuse sadin ba sayiro biya reacting sadin amma sai talar tare zaka da cin zuma bawo yau ande hangal ne faidatiyen mai da mai kirmai kuru kamande sandiro ci kuru ana ngoron yin ana kamande sandiya sadro ande sambiyaye kila sunna don Sheikh Abubakar Muhammad Gumiya Sheikh Muhammad Abba Ajiyan karayi ala kamar san da Ramazan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi sashim wazin sidin ladin amsa complain sadin ya awun gairi mana wa mai yadi awun gai falduro funzin na men Abubakar Gumi ya cin zaka ne yawo ni dan wodo no sarin harami ambe jiri MSS sarlan dana awa klar non ma dolojin sarlan cituburin na ande roko activities kalodien IBC ro lenyen Arabic course lenyen state Qatar lenyen dai sai rono ni awdo e kirma namge kaza da lalardi ya manangana wasu wu Abubakar Gumi luce nyiro awangai mana yana awdo e namge wa gwamna state ya mana yana wasu luce wu Abubakar Gumi nyindiro awangai mana yana gullin aran rashirilan ba ande suro system da ande nyindiro hir alaro askirno no Sheikh Muhammad Abba Aji ala kamar da shara mazu malami ashirlan wuro grazina palma ba salan daw jama'an guljin ba washandi one on one namnya wallahi Sheikh Abba Aji wuro guljin wuro ya sayir shin Allah na wabo wajin
kin jare Allah yarhamu imlan gnaziya da ya sayyid abubakar gaishin adushi ma amma sayyid shi nura wa arin bojin darajatin ankaro uro guljin awajiriya sai na ruma ya sayyid abubakar ar sai na abaji gujin Allah yarhamu awangai din na da awashi marin gangane dia wanda kwallimi awashi mar shi ma dia herro falduro Sheikh Muhammad abaji uro guljin du sai na wono panyin nam ngana adaido ala nan ka biya ngambatu isi biya yanjin na jama'a na yanjin biya directly na yoro kadi wono ngambatu isina da we saran modowaru ma dikin ngambatu ndali no marano kuyi awka da shiro zuzana mozin Sheikh Muhammad abaji burugul jin kiran adu wande baro tidin rubtunan karo awka da tirna challenges ka darukuna amma alaro askurno wuye diye yono Sheikh Muhammad abaji andiya mai ya kilewa kiltena lenye na da alaro askurno faida de ngu awalarin yaro bultuma gullin ba ashirono yo ande kirma yaro ma ade sunna Sheikh Abubakar Gumiya sunna Sheikh Muhammad abaji ya kiladin karaye gwamnati lana amno yana katta kura no yana gana no yana sawa ande mbei fura ande mbeji am andero kura mbeji kanda yi bor kyare ade Allah numra shirilan ba luce iske nan bi a gwamnati awangai gullin ya awangai chododu numra shirigi gullin ba kuru shawari do awala gwamnati a sanna kam da ro gulle ciyaye wallahi ishe gulle ba ashir ru ala ni nan karodiyan kaman da no zana audai diyan na tin den da ana adu am no zana ma no zana ha da tarin go bulalan ndukurawa bulalan gwamna shi ma kurawa ala kaman da sha banazu daraja nduye sosurin gwamna daraja malamai surin shawari malamai gojin amma ngaltiya yanyin diro gwamna ro shawari ngai choko au gwamna wa nan me ce ya gulgunawo ngalte gulgui au suron ya ala nozu kuru personal clan ne nan karo mana yadi yamba kuru suro hikima yan kara misallo gwamna nafkata cida clan zin danar cin zuma ba katta kurau kuma gwamna tsaro yana kinin masan diya su timba ala nan ka kasun ba sabkata kam kasun ba cul fuskan zurumiya yan nonuma fuskan zuruyo biya fuska gwamna ya ruyo kasun ba bero nonuwa ai ya san da alan godon yin daji an dai awla za sa yala kam lai complain zila suru tara marante musamman duri marante sa wala saudiya an dai sandin ba directly gwamna romana tiri na me tanyan du sandu ministry lango kam gai gona an cira ministry kirmar rukin ngo shi na fata aw shida lezina sama gwamnati da kira magana shiro mana hakin ni a abiso awon gai gai be sheda yi wura a ngo awon gai dai yo da awon gai ya sanya nda shawari yenye ba ram jimmaro dai ba awuri da zina gwamna yin notuman nozi nan ba awala ba diologa ana awo shararan maliyata yan go barisa na fata ni barisa ngo awon gai dai complain ayiye kurum din ha ngo awangai ro ne an gairo wollo kolle kampun yoro manake shi mana zin kampun zero kawu gwamna yoro lejin mar ba auda sa sana ada yi shi ma responsibility o nya delegating trinad awarinye sariya ya sai diolo yake wanda kullum shi kura da yoro lezin kura da auka da kun zilan beji wanda ande kala sunna adiyar karaye aula bula lezina fura durimanti a lezina ruyeya kam mana yin nonyena buroman kam shiro ganawo badan shilan badinyen akirmango na alan kiran nafsana adu director sambe ministry gade director sambe aja ambe raba meya da tara awala ba ja sanduna nongana guronza alanan kangoyi nim karin gindiya kiraro ishin kullum nongana wallahi shiro direct mana kin ba bula manzin biya lenge bula manzin na kin ba ja de nutuman no zero ar usuro sunna yin kara ar nan kaduro awjiri sogin cinum petero lenin mairo manamin mai ya cidan zambeji ku da tar baran da shew borno ya adiyaye kawshoro wazirin zimbeji ajambeji laanbe majalisun beji majalisu ar sammano ce na kurpan tuyen awara ngawon kala lamar borno ali zana wazana da ma baran zai ci sikiya a wurin garajin ma mana turo shiro wange suron majalisun kan falfan dake in yi gullin ba ngongongo de awle jinno she kam lawar mana zai tullo awara dana suro awa indiran awri diolo karawo
sai yam kurade arfan zai sarayin kijiro fanzai annan kaduro haramiya musulma a majalis zai tafsirin ruwa da majalis zai kutum gulle gani majalis zai amsa shi motiye kutum gulle amma kutum gulle rufe tirtule gulle gani har mada nono a wasu ka bayanar dikana a waro ti na kamse wayan baksa gulze na jiri hakula a walaye nyero a rugul tuma gullin ba a wala da awka su de a wala nyero gulze ya kuru adugin sho annan kaduron daji annan kaduron yende nono kirmai kamande kamocin ru kamciro kamande kirmai cha sanduna nan karo cheno ru ande namena ad tafsir dien am shimonye nar sa pyak kala ad jiri lauro waljiya ya awala kamande andiro hikimar cinan beji shilan faidatiyan ma bartallo aw sauruna aw so yeluye mananyen ta naso aw gwamnati aliyata da asilan maro na mimbarin mananye gwamnati ro kuttudu wallahi mananyen ba dalin zuru sunna kan ga milan ba a daidai wani tarin bai yayi modo asero dimin sako bari ande da borno du alhamdulillah ande borno alhamdulillah nigeria sammalan sitella doyi gwamnan zai sayro cizi da zina sayan jimal zina rokko sha ci da wanza kiltana jama'ar cida sadin da gwamnati borno ya diye ba daman fandin ba adin dan ne ya gule da tibaro da alan godon yin ku gwamnati har sa diyo shiro gapso alan gorotin da ala shi gwamnati ka kuruwar sudu ala shiro rakta cida ya cho sa'anzu diyo sudu ko ja ala kam don shirma ko zina an dira kuruci adiyar alan godon yin na ya wande kuttu gana be yinan karon ya kanadi gonyen bar wazi chamanin zasa tidinna kuttudu rumi mo jimba zasa tidinna kuttu rumi mo jimba annan kaduro anamada ande nonye kurusan be kuttudu ande samayro kalanye ya daji aiso kakalo lejin amma wande kutturu nashalaro luye ande muskonde ba gullende nje sanu ya april ka wanzu tulura ma usami ko zinarin khutuba dikana suro khutuba dilan mana la mana ngana wiyo ko wallahi awla suro borno ndiya lezinar tanginar kinin mar wuro tero bune indifan dike lengi bune falda sahurma dikin wazina za a shin mazum turo tero tiye duno ba samma tafakkar karun kin gaidi yo awadu gulngana khutuba dan gulngana da ayiro zanjiu lamar mai yawa mai yagin futu amde batti da sauna de durinde kilewa da sihir sirazin sandiya luturo girturo kamuwa batti kura da ferwa sirazin sandiya cinnuro lesbianism girzain sihir da sadin hatta duridon sandiro sihir sarina lutumar walzanan karo a wuri sandiya affecting sirina da kuttunza suronzan lawuro baksa gulzana sayinna ayan awala chukuru yorno yende andiya maduwan banatide andiro sihir de sadu ngaisa mana zai admar khutubaran we gulloko kinin maruro tero ko awwa kinin mo dabsina rishima fitina boko harame gaye luyena adan gasona amla du kwaya banje sana nim battiduro amso da girsai luturo kammo sihir sidin cinnoro lesbianism kammo sihir sidin awokin indimi wa kinin mo dabsina yede wunodo birnin diyar ku yusu kalewa silayro walzina am buladiya ro waltana nabtunire wa to wondina kimin de bare zana min de bare zana kimin de tumandirin bare zai amma do you know kirmaro am batti beji bulalan sayro cirada sadin am cirada sayro sadin de am borno yedma la na gade saydo in cirada sadin de am borno yedma cira jiribi sihir wande am buladiya da kristi sawundu bare zanyiro cha ayikuru birni duro kokota nan karo wande kuru cira so tirin da kallo cira lezin yiro yo awarin namum tannimiya ai karuzai su kinin mafandin ba ayin sandima awarin wa kinin madaftana indo ya ayu gwamnati ya gini gwamnati raktan zilwa tarsirna gwamnati kuro wanzu su sana ala kamar da sai ya bana zu karu kuttadu au kama kinin madaftin da ande jama da kuttuwa da ruyena son kuwa yaye ala rawalti yamba nan batti sihir duriro diyan sandiya girriyan nan battiro an buladiya ya waltanan karulenye sihir diyan batti rubtin gorja maso zumbutu so awa ajaba miro awala rugulta nya ajabsin kriso
arshi ma dia awodin khutubaran we gurguna wa kunu dafsina ina ayin sai ma kala biya ande klande katin der awdiyan ma de awdiyan ma ha awai ajaban karma misalo nyi indi na kataro aw nyi yak na kataro kam balci zile zan go dinarar gojin no ya kun ro su kuro awla shin sta shabiya cejo shari surin ce ci zu kolle welenge diki awla su lezu suru su kuro niya ni kin ya kame da ajam nun ba ai ajam ni min nga maro fitina kaman za so na suna masu ne shi kilanzi lezu sar konti yo ande borno fitina boko haram me ruye na da ai ande asana ande ro ayaro wazina amma atman guronno ko aya kamsa sihir sarin duriya luturo gurru ne kamowa cinno lesbianism gurru ne ro wanda an bulade hangan za bozin yoro kam sihir sidin de daji am gara magi annan kadro arishima kuttu don muslimi tabcha sha kunu daftin da wuda kunu wa daftira awa an sai ma waya aw palma mai yaliya ta ba mai kuro wanda sa sana lotan da sanna alangoro diosa alangoro tirna buladiya tiana tar sayro timin zanza yaktuna alangoro za malman za majiran za an buladiya ya wallahi sammatirna Allah ndi an gawo alangoro har tirna an buladiya da citulwar wallata suro am dai committee le za buladiya lan malma majiraro alangoron za dabban za duwa ya zuwa zana suro committee den wuyen beji malma arakutu ko imdin gwamnati su suron wuye fal rokolen yen muk chama local government beji member house assembly beji muk konzaro yiken malma buladiya kuma umakuru video dikia tarrukin dinaro ngo auren tirnawo karun za kijiyaro cida har local government samma diriyeye suro kuna ye gulzana Allah na miliyan yakatina be diyo tina be tina be dabba pepe dalotina beji duk muko malaman zairotin am Qur'an zairotin toro suron kuro gozu kai ka ande ba ana nan kasoro naira pal ka ande ba ngunu nde ngunu tena ma adu ande no nyena mu kwana ara en pandien kuru shiru nde gwamnati lan ba awai samatir na nono ha nga maro gwamnati ada idi onzu da ala lardi Borno den nilewa to nan karo gwamna amarici amkura bulai samma indin sakon gaman housing amkura bulai gultiya shaulan sita mai yagab suna sidiya rocha duk so gwamnatin sakon sabsu sai addressing sir Allah doi cida doi alangura da implementing dio badiyatu awar tidindu to sindiya ambula dia wallata yo wanda kirma amla karu bad sai makuru sihir sadin da rinza alangura gulliyan ba wanda buladiyar krista ningiriya bare sadi nan karo ai sai ma waren wakanin mo dab kono ina kutuba mana inde anan kaduro harama musulman nono ande stand de nono kindaram de nono wazi ne mena die nar kam shirutiyero die ba kutuba die ne kam lanar die ba kam mashamata tiyero die ba kam zurtiyero die ba kam so kashimo shima tamtam dewo qur'awo gwamnati a lezina da ayiro num kurimiya ande hangal dia salan sabotage no yana sabotuwas mbeji sabotuwas normal zaman siyasa ne aka rai kam larumin kam dai kirmai sirin da siyasa ka hanzin gi karama tare yanzu kilari wulai jiribiya gozu tarzi aude wucis ka kalgin nyaro misal la falikin jama'a kanari gono de kiran de ku findin daun findin arakan bari ko jana hazan yin daji zaman ba ma la yalan araka ma da shan jimazi shi gwamna zaman diran rijilatir duri so tana balala duri cirani so kamando so kilata mangana lamar Denmark lamari ne ra shari'a yalan a zaman ba ma la ngi zaman ali sharif yalan araka ma da zaman ali sharif yalan gwamna dinadiyan kala Denmark yalan zaman ba ma la da ala shara ma lamar sharai zaman ali sharif yalan lamar Denmark duri cirani saru ban nasar siyasa na sar ma andima luye kakkallin jama'a so hangalda na polo sabsa gude da jingawa artirnan kamla isina la zuma sarin yelo yana wana zu kam da cira ma kura gullin ba position da gullin ba isu wana zo sai na awwa zana da aw gwamnati sirin na da kakkalbin idiya kam zulama intira wai ayi su da aran goro duri amma ayyun da ba sata samma sello sakana da kakkalwa turu kam zulama kijijin baya awulan majin da wazilan petero manange hutubayan manange ngai ci kuma ba gwamnati da blastarin dikna ar majin we hikima dike shiro alanguro a awtirin nar war interest klan yana karon dama tingelle imba amma kam nan karoma wallahi ndaya goni adi suku kam mu cida mata so haku kam makanga so awla so ndamaro shaktikin barolein
dalin zurun goro kala yuron galtin da malengi leyin bakuru insha Allah da inda wuro ala ngoro suwa duli doyi nguro wuro futu gutu zurun nguro son duli miyo woi satana da wuro nda suwar banani am nguro di am kurade ro da saudiya wallahi wuro yi longa cinge na ga hakin da ala no so yo ngara manje kuki nono sidiya ganya har manci de kuro gozu kadio ku zaman ari ko zana sa andaw ari sa usku sudo kashim shetima ala sa ya banazu sa usku sudo sa andaw sa me na rakan gwamnan da ya da kirma ya ala sha banazu sa diyo sudo sa andaw sa pindi kuro gozu kadio su duri de suri kurkulas ka tiya duri borne kilewa kam kilewa parmatita na sarin ba yo ada ya amde sodu nilan faidata ya sarana majlis kira idin faidata ya sarana annan kaduro hangal gananyo naftin na mena da ande sunna abakar gume sunna sheikh muhammad abbaji awu mai ya litinar ande rama apime gulle ande mai gakima mai gaki da kuru sunna kangayam me kangayam gulzu ande akwai mai anyiro hadisa cin zama ba rubut kudiyan amma mai alaro ashine guljiya gultide gulzain ba ashinyen ba ngaltiya ya gwamnatin da andero le nombal yo guzina sai ma nan balkin zai da ma wurzar ayan le nombal yo guzin ngaltiya ya gwamnati le no kinzina da yo guzina ngaltiya ya gwamnati wande sala tarawih sarinu yi guzina ngaltiya ya gwamnati le no kinzina da yo awangai da yo gulzina wa gulzin nanya salar dafsan aymar dafsan da mai da shiro ala ngorani min ala kamande sandiya herro wo suro waya sandiya blasarin da yo risharalan ba awar ma nono ala kamande yandiya sunnaro wo suro الطلاق مرتان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كمان ديونا الطلاق دبتدوين كامو كلكتي حقو كواي نانزن بيجير مرتاني دبتي انديرما بروين دمنيما إدى زدازين يا شاكرنغ من كامو دي سرانا كالوازنا كال دبتكن انديمي شاكرنغ من إدى زدازين يا سرانا كال وازنا كال إلا سرن آزيا بيجيرو ولونا ما فإمساك بمعروف شاكلك ما إما rotungula sharayin nuzina hangal am hangal la adada khallabsin ada shararo khallabsina sharo ne aw tasrihun bi ihsan aw kamuda kullelezu aw ngula diolan wanda fuskan zubumi wanda shiro bomi wala yahillu lakum yandiro halal jamba an ta'khudhu yandemo mimma ataytumuhunna shay'an aw saniro yuwalan awla mod karkargin nakira fi siyaqin nafi awda ayunum gananziya sadawo kal sadawo gin kal kamo dukkan leno
wande sadawun shegul mi archaman hakum gi sadawu man gurono awala shiro yimma karu kije sadawun gurono wande momi sandi arbada annan kadro kamura aw yimya karun zaka jitina karocham suran nim lawelan kara kamum dumluma nan karo suro karen zin a awayin indika ke a awayin burman kanum arno ata friji duka ma kanum television duka ma kanum amma fi rarin ku sukur ma sai ya fata koyar sari na television kilda saudi yo awala nyima yumdu awase yimar chamana adan delan no ata yumiya ba kamu yoro wazina su tam kanzu gullime ba kanzu ro wazina kolle wonde ronimi surunum lawelan kara kamu dumnimi a kare ngai dika ke ha lejumba illa nyuronum kamba fulizana la awlar wona da arran armada dimi asuna mare dalin da kam larin nim lawiye suku tasa buri fitiye foot flax kala la man shak ya kisen zo riji sari gotoro isana da kalarin dazina mu wonjin ba awon gaidu gonwa foot flax wuma yuko foot flax kara li yak audio wuma yuko doro mu wonjin ai foot flax ye gana ti anya buri denin pimi ni buri denin ba ranganya annan kadro wonde mo wi awri bi anya zukin ba awri kan bai ma illa an yakhafa alla yuqima hududallah riyadar wallo ma sai kama ko adu waltujin yada kalaktadin kalangai kuma ya shara kuma ya sariwin baro rizana ma wanda kalakti fala juna alaihima sandilan zuba nduwa kama ko adin fi maftadad bihi suru aure kama fida physical su moyna yo ngama kama ne fala juna alaihima sandilan zuba fala ithma alaihima biu sandilan bagulono a wasu kan gai kulzana adu kamuye dalil baro na kwanzuro fida pita matudu haram kongaye dalil baro hakun zuilan aw kamunze modu haram almaro dai wonde kamude fida mazina da haram mogonui wonde kwadi e fida sumoyindu haram mogonu na karfala juna alai masandilan biu baro gulono asutuna mare daji kamuye fida physical za sumoyin fida fitaru kamusha kwanza kiliwa sile nafsana ma lezi sharara kwanya wangana shi ai sawo a panzin namja hom kuma ya range riyukin ba shara kuma ya haku kwanye range rikin ba a ale no sulhu dio zuja son sulhu rumo zai kwa ya kamudu fida ciya masu rana yadai fida fitin yadai ka sangana dai na allan sadawu cinar man guronno kurkwade sha zalamzin yadiya sadawu cinar man guronno a wugade su rana kwade a wangai yiskana kuna kaje kuna yayi kamzulaman gai dikana pero da liyata ma dia amma kan gaji ya dero wannan arburman sai dero cham pero da liyata da rangam yiram gullumin amma ni kwar burman sha zalimnuwa kan buda yin ba au sha ka kallo ronimi au muradin zu ka kallo yin ba wallo ma sadawu da ko zina nyiro cimba amma shi ma dai sindir nya wazi ka musu karwa mai dai sindir adin ni me zorjin ba a fim sakalewa biya nya wajin dalil lai suku kur dalil tulum shiro bulturun nongwa sanan kwar tin zu kayino an gusuro kawdi samtin ba au kwala kintaw uman kundiri tulun zai surtin ba kwalaye kurusa shi shinzin sambiso alama gonin fakci mai katikiri fakci mai yo adin ziya lezin kare moye no zina zawo kokti no zina amma shiro kurusa shi sabbata rasu cinziye su turin amma cinjin ba rasu kundiri tulu ya surti amma surtin ba ka musu awu gana su kinyawa zai awu cim kaino awu gana su kurunya sarai ai cim kaino ngoi cim sai su aswakin cinimin broshin dimin amma cidu kwa ya kaino dai indin fal imma kwasai imma ay lambiyo kirmar broshin dimin na qaida na ayi samin cidiano ya kudimin kuru samin cidiano yarum kalangin ba a ngai dimin yarum kalangin ya kadaw gonuma sana wonta kalaksi nan karo ngai dimin yo kam lano zai kace sharin zai kafata ngai ro broshin sai so diodu kadaw da kace dor gawo napci an yitimin bul fogrumin amma kan bato ne me kayino arfanjin to no so kamu yo dai kin gar aiso tartimza daji sau ade nan karo wajin da adu awdoi sarawda ko zina yiro martin ayuba kalangai kamai awzai bar nutuna ma wande kama ko adubtayya ism naftin zar nyayiyon nonuwa kwade sha zalamjin au kamu de son kwada adin zuro cisim ba ada yinyi nasha fero na ruwa ni nasha ba kwaye nonuwa ta a kulle ashirin ya kulle sandiya kulle nan me a kakaljin ba fida fitu fidar kamu de siran ya fato duro walti sirana yayi adin kwadiye de bannajin no wollo ma nyi laari de au laari fero de raksu fero zinan karo fidada cinne fero da faton saturi ne fero de sirana kal wazina kal
arin bai sharalan kwadi sirana kal wazina kal ar martidin ar manan karo tilka hududullah ar kalanga yakma fala ta'taduwa wanda farnu konu rannawi wa man yata'adda hududallah kam kalanga kuma ya farzu kozu awa kuma ya dabsana kan doja fa ulaika am ay humuz zalimun sandima zalimawo fa in talaqaha shadib kuna ya wanda fala tahillu lahu min ba'du ngawo shadib suna yidin shiro halal jimba hatta tanki hazaujan gaira illa ngawo kwa gade shi burerin guronin ya zina yido misalu at-talaqu marratan kamun indiro dubkam daren zur waltin falkilim ya karo wallono shi ma fa in talaqaha shadib kam makni ya kamiro nyiro halal jimba kwa gade nya jado fa in talaqaha kwa kini ndimin ya zina de shadib kuna ya wanda fala juna alaihima kamu don duk sana da kwa buroye don ya kuro kamu duk sana da zuk da sayilan ba ayu ba an ya taraja'a fato kaman zayar waltiri yarjo ba ahaduhuma ila al-akhar in zanna amma shartun zudu tuma zana ma an yuqima hududallah kalanga ya kuma ya sande saribin wa tilka hududullah awanyin diro bultina fillatina lamar dubte ya nafte ya luwaya tartim za shartan zahar samma kalanga ya alai yubayyinuha kaman dai bayanzin fillazin liqaumin ya'lamun am dai awdanu zanaru annan kaduro kamu ya koro diptiya fato kwanzu buroyro raksu walti indu ngawo nyatuna indu kamu ya koro diptiya lezin ya gade siriya fato kwanzu buroyro sirana walti ngawo sha dipsana indu tarti pambeji kamu ya koro dipkara fato kwanzu buroyro waltiya sirana lezin daworzin dipsu kwala nyazu nyaru naptiye gini kwallen awala kutu dike awwa kwada wa da kace nin ganati au ko na shiro yake sawa dubcha da ya fata kwayin tudiyar walto yake ade mu jimba jim zaktana man shi kwa burin da ma dawrzo kamuru ma dawrzo rollo ne yayi nyado yi kwa buroye duro walto yeri shi ma kamu sha yakoro dubkara kwa garin yano nyatun zide abadan no kwaturu nan mene sulan arkin tulme kinin dimin zurkuru jim zakta jima'i sandiya kilzinar walzu Allah ndo yi kam da sha dukkono da Allah na fata kwa buro yidro wati asutuna mare mana de ar bayando wonde kalangai kuma yar kono yi awol dalla diolo sikin na ba illa jim zakteriya nya chodo ya jim zaktanya sa anda wuron nafsana man mo wanzu fata kwa tudiro wati ba ala kamande andi asunar woksu ala adin kal muslimi banazu ala andiro aw kakkallu andiro flezu ala kamande amdan de so sandiro ne lewacu amdoyi muradin zahirin bejiyo so ala kamande sandiro lamin za galzu kasuwa ta da maranti a cida wasa yawa ala kamande sandiro hero woksu ala kanunga zara bara dubsu ala amdan de so sandiro ne lewacu am sayro sihir tirna ma ciya shimma kamuwa ta da faton da sauna nandir modo ngoro zenna ala kamande sandiro ne lewacu am sayro awda sannar ala karun zara imana tupsa tupsen ba ala kamande sandiro awanza kalaksu ndo so lamin zihiri ala galzu am nandir modo mazana rozana wayan baksana ala kamande muradin za galzu ala ande lamin ne here galzu ala ande hero woksu kamna awra din andiya karjina ala kamande kacin diro hijawa suku wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa